तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्या ठिठी बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला इंडिजिनियस टेलिभिजन या नेवा सरोकार जजुले दक्षिणपा जी श्री कृष्ण महर्जन पाखे जोजुलपा लस्कुस्नापा आइवार्ना थौकने चर्चा परिचर्चा जुएचुङदु मोनी नख जब वही मोनी नख न्य जिगु छगु जात्रा ये या कोने लाग्या जिगु जात्रा ढेगु पछले आजुए जात्रा खान पछले आजुए जात्रा व्यवस्थापन समिति या कजी बालकृष्ण महाराजन नेतृत्व बना दिगु उगु जात्रा वो मोनी नख अञ्चुबिस हनिगु व ठिठी पक्ष त ग्यास होला पाखे बालकृष्ण जी दक्षिणपा थौइ जजुले सिधा जोजुलपा लस्कुस्नापा मोनी नख जब वही अबले पछले धेरै जात्रै विषयले प्रसङ्ग वही चर्चा परिचर्चा जुई मोनी झोले गो जात्रै तेपस जात्रा न ढै पछि लाजुई जात्रा न ढै ठो जात्रा छौको ठ यो भेलु जात्रा न ढैका ढै सुख गजौपति जात्रा ख ठो जात्रा वर्षै छक उपटी चाहिँ थको जुरासँग हया चाहिँ त्यो पयुपटी चाहिँ दै दियो उ दियो त हया चाहिँ छनु चाहिँ पछली तै अले कणे खुनु चाहिँ यंकी उपटी जात्रा बड़ा प्रकार निश्चित काल से चले जोड़ाई आई तो वही ते निरंतरता देशम हो रहा नाम नाम चाहिँ उके चाहिँ ख नम्बर छु नम्बर पचली भैरव रेखा वो कुन दियो जात्रा कुबीले कुटुना तजै कुटुना उके घापा जी अन्य घटना न नाप यो कुजुर गडै ख गठी ख हजुर हजुर आ वो एक नाप नापा गुबडी चाहिँ कोबीलेला वो सिजै बडी जी यक्को वेट दु उके दुनी उके मध्य खाली गल प्याटर्न यक्को वेट दु ओया कोबी मुफैले नपडा बिमसा छि बाबिनो बाइपिनो पाइ टाइमेला यको बालको जात्रा जिउ आउ यहाँ लिपा चाहिँ गुपडी ठिकना जुले यक्को पडक कोबी मुफया जय गबले लाकुली गबले चिकमले अय अवस्था न ओया अठे जय लुन मुफु अवस्था न ओइल आ खेतला जिन टे अनुसार ठो पहिला पहिला नपडा बोला ठो गुपडी चाहिँ तेप दियो ख वो चायुपटी लिपा ओया चाहिँ सिजै जुल आओ यहाँ लियो जुल आओ यहाँला आठो ठनो यहाँला वो कोबीपट्टि अवस्था मर्या चाहिँ ठौने लिसेल कि सेला छिसो कोबी यहाँ जात्रा हैन खच थिएन देखा खच दै मतलब खर यहाँ खला मडु हो वो कोइ छौ जको प्लेट थे न्याउ ठौ टुटे यहाँ खिपट यहाँ नोट यहाँ चाहिँ कोबना हैन तले वो कुबी चाहिँ ठाकु कार्न ज्यामसिउ कार्न अझ व्यवस्था मला ज्यामसिउ सेन चुरल्लासा आ झिला छौ चाहिँ दिपिला जात्रा व्यवस्थापन समिति गएको ओ त्यो डेक्युपटी जिम्माला मेमे पिनु हेडु नाप गुपटी चाहिँ तेपटी देउपटी आकार खछि ठेकना ठेपडी ठने चाहिँ देउपटी आकार वे कान्टे टेटेपटी जुल आ खुट्टु गुपटी चाहिँ नु ठो देउ देखाउपटी दक्कै ठे प्या प्या हो त्यही मतलब ओ बोल वो देउला कुठुन डासला टांगडा कुटु डक्को चाहिँ सुन्या अरे मनु टेटे ला डासला एकदम ज्ञान पु एजुली चाहिँ अलि पे दक्कैसे सल्लाह हेर्नुले चाहिँ ठोइसले ठ्याउ जुल ठो देउला कुठुन ड्याउला पागडा पुग्ने डक्को जी एजुली चाहिँ अलि ठो सल्लाह हेर्नुले चिसा चाहिँ मुको आए मखलाडेछ आ ठो कोबनाइ या या सल्लाह ज्याथे कोबनाइ आ गुगु ठैपति जात्रा जुइ ठो जात्रा चाहिँ ठकु जुज पिनु नाप न सम्बन्धित देखादै ठकु जुज पिनु नाप गजौको ठै सम्बन्ध जाचौं तो नाप चाहिँ निसे चाहिँ दयाचौंपति ठो सम्बन्ध गजौ खले हजुर मेनला ठो जात्रा रह्युला ठगु जुजुला एकदम तरुङे भूमिका ढुका आ जस्तै आ कने रामलगा छु नलस्वा तेउला कने जुल नलस्वा तै कुन दिने वो दिन कुन आ गुबडी चाहिँ थी आजुबाजा ठन ब्रह्मटोले दु ओ चाहिँ छि चित्रकार पुइठायंका आ कने अनयंकी नलस्वा तै कुन दिने कने साझे यंकी अनयंका अलि पेन लिपा 27 गते चाहिँ अनयंका थकोजी थायंका पुइठासँग थकोजी थायंका अन न्यास तया दकोइना दृष्टि चुलाका पूजा आजैना अन थकोजु अलि पितबियाइ ब्लातिनी अलछि पछली होगा अलि वे दिन खुने अन थकोजु चाहिँ पछली हो यहाँ चाहिँ होम यामा ओ छु होम दै अलि वो छु टर्वे होम ख वो अलि उके मध्ये अलि वो नेपी छु छु ग्रुप न डुकाउ के वो डुबले अन डुकुए होमिया मागा वो ठगुजु विशेष गरी व्यवसाय निम चाहिँ डुको चाहिँ होमिया बनी एउटी हो आ वो ठगुजु जिउला एकदमै टडुङ दिए जुल त आटो गुल्न त जात्रा युला नाबला डको ठगुजु पिसा या माने त दियो
चेन्ज या डक्को चाहिँ उहाँ ठाइ अले यही चोपिन्छ नेवाटेबडी उहाँलाई वनिबडी न गुचलन्दु ठुनापे सम्बन्धित कला यौला वइपति उहाँलाई रेखा चाहिँ उनी उछि मस्ते त छुइन दुनी वला छु हजुर हजुर उ छैन ठुनापे सम्बन्धित क सम्बन्धित ख ठो गुबडी चाहिँ वला छैबले तृतीय खुनु बणी छै चौथी खुनु आज कोया बिजै अले वे दिबले वला छै हे कोनी भेगे पिन त कोया वला छुइरु खास सुख वला छैरियो ओढिवे वला छैर 3 वर्ष छेमा अले 12 वर्ष त्यहाँका सबना यहाँ सिरेकमा जे जापुजी त अनपसले चाहिँ वला छेमा अल्तिने वमा चाहिँ जापुजीका 3 वर्ष छोया 12 वर्ष छगा छोइ अरे 3 वर्ष तक एक वर्ष छगा छोइ उहिले पान 12 वर्ष देखा सिरेकी वो ढिउ चिज सुख चाहिँ अनुना ज्ञान हासिल लिया वो सम्बन्धी सेक्यु सिक्यु को ठाउँ खल कि गजौ को ठाउँ पति ख वो सेकी सिक्यु पति मो कि आwo टले चाहिँ झिसा झिउ ठाउँ पति चाहिँ परम्परा दुनी जस्तै वला छेउ मस्ते रड्यादै तिमीला छि किसान पि जप्त जुली वो अनु चाहिँ पछली छयामा ओइ त छोल लाउटी नि ओ ज्याबजी अल्टिने झि टले दुठ्याइको हो मचा अल्लस चाहिँ दुठ्याइ मखरे अल्टिने वो झिसा टले वया चाहिँ बाजन सेन्दै दुठ्याइकीका नर्सल अनु वला मसेको चाहिँ ओइ चाहिँ टले दुगाइ वो चाहिँ चलन आटको न दनी अले उहाँलाई छोएपछि चाहिँ ज्यापटेसन जग्गा महर्जन पिन्छ जग्गा नचुन्डु कि मेमे पिन्छ या महर्जन पिने मे पनि चाहिँ जो चलन मरु मेमे थाहा चाहिँ मर्थे चो यही जको ठोडु थे चो सुख दुदु आ जस्तै यहाँ जको यहाँ दु यहाँ जस्तै स्वयंबी छोइदु भद्रकाली छोइदु मको यही चो पनि जको थो चलन दुखे छ मेमे थाहा चाहिँ अन्जो चलन दु गति दु मेठाइला मस्यो यहाँ चो पनि चाहिँ दक्ष स्या चाहिँ दुका छयमा चलन हजुर छयमा वलाल छयमा चाहिँ सेम हो अलि ठोगु चाहिँ जात्रा जुई पछिल्लो आज यो जात्रा दै आज यो जात्रा दै जात्रेले चाहिँ बाजा गाजा चाहिँ मोनुटेसन ट्रिटन नखै रुपे गुगु ठक्या चुंडु गेना हना चुंडु ठखना करिला वला थिजु आ नापा बसा योको बाजा साजा मोडु नापा छठो निठोज गदै सुसु बाजा दै नापा अरे धिमे त ओ धिमे जस्तै नेमु नेटना छौ है थन इनाखा छौ है वो थां बिजै न क्वाम बिजै न अल्छिस आठो गुप्ती जात्रा व्यवस्थापन समिति सोसाली चाहिँ एकको बाजन त न एकको डुगा त्यसले 20-25 वटा ढेरे बाजन त डुगा होइन बोनी बोनी चाने यहीपट्टि जात्रा जाजु छ्या बोनी चाने या मौरी छु दु बोनी चाने जिबले ठाकुई जुल जात्रा पेन ठाकुई यही न ठाकुई ख सुख आwo नभनाबला पहिना यो कोइलिबा गमन थनिबले 9-10 बजे एठनी थनी लाठो झिसा जात्रा व्यवस्थापन सोसाली से ठुलिबाक चाहिँ या मजिल यहाँ झिसा चाहिँ भन्छ नापाइन चुनुगा खेतला अब गुबडी चाहिँ पाला टेन चाहिँ उयो पिन्न छु विभिन्न पूजा आजा परम्परा यो कुया माउडु एजानो खास लेट जी उठेछ खेतला नभनबला थाइकी पछिले जात्रा चाहिँ भटिचा एलागुल ठुङले जात्रा हेर्न थाइका एको बणी लेट जिउली अले चाने जिउपडी एजा ओ मिस्तर हो एको दैमुखका बिजाटे जी अप्पु भन्छ एला ठुनटुना भन्छ लिबाइकी जिउनी अयाउन लब खिर जात्रा थाइका र झिसा व्यवस्थापन समिति देखसाले चाहिँ अयाउपडी एकै कम जाउ अब गुको चाहिँ जात्रा चाहिँ न्याका चौडु थो आजुडियो जात्रा पछिल्लो आजु जात्रा रखा न्याका चौडु ठो जात्रा न्याकी झोले चाहिँ विशेष न कोनी चुम्छ न्याका चौ हजुर थने चुम्छ छुने सरोकार तैमको इमस जात्रा रुपे ठुमानै मखु खाकी गठका थने चुम्पिन तला वो दियो खासले माने याउमा अपडी जरुरत ठो कोने कोने लिमिटले आ झिसा पछि आज उनी रेवे हनुमान ढोकटको उनी हनुमान ढोका चेला उनी पटिमको एजा कोही नापला ठो जात्रा उली मुल सिनमस्यु लिबक्क जिउ जिउली चाहिँ चाने चाने जिउ जिउली सिनमस्यु आउ यहाँ चाहिँ ठो जात्रा चाहिँ एकको बनोटे छ सिलका एकको जुल सहभागी न एकको जुल थो इले चाहिँ मुनि इले गुबले जात्रा जुउ ख अठिए चाहिँ खुने चोपी निवाटेसन जात्रा यु चलन्दु हजुर गु अनचोपिने चाहिँ जो रुद्राइनी सिकाली दियो जात्रा यु गु चलन्दु अले खोना नापन चाहिँ ठो सफु दुर्गान ताई अन कोने लागे चोप्नु सुख खास उ खोना ओइपटी चाहिँ गुबडी चाहिँ 12 वर्ष छ गयो उ सिकाली 12 वर्ष हो 12 वर्ष ओया चाहिँ छिरा तन नगरे ओया चाहिँ 12 वर्ष छ गयोमा अले पछिले आजिन चाहिँ अनु चाहिँ वेगा पि ओया चाहिँ दर्शन चाहिँ या माटे पछिले आजिन आफ्नो सम्बन्ध चाहिँ दुनिया रहेका तर ओइ विस्तृत अनुसार जिनल मसिल तर चाहिँ पछिले ठुकपटीले सिकाल अजमै दिया पछिले दियो ठुकपटी सडक विभाग जोठा अब सडक विभाग जोठा नापन्टो अने ओया चाहिँ वो गाउँ छिए अनुचना अन ड्रेस है अन चेंज ना होनी सिकाले अजमै
एजिया चाहिँ पछिल्लो आज नपना चाहिँ सम्बन्धित दु अहिले गमेन वेमा वो गमेन चाहिँ वे माओवादी इमे चाहिँ चिनिरहेछ 12 वर्षको वे माओवादी देदे वेमा रहिछ चलन बरो अहिले चाहिँ मनु त्यो सम्बन्ध हिसाबमा चाहिँ थो कोने लागे पि मुए चाहिँ खना उना खोखौना चौडी ढाइ चौक न यनदु अहिले हानो खना चोप मखु खना चोपि ये चाहिँ कोने लागे चौ अझ पछिली भैरवी 12 वर्षको चिनिरहेछको जीवले बेताले अनि खना चोपि चाहिँ गुरु चनी मार यो चीज न ढाइ छु यो चीज चुस्यो खाउ खासै होला जिनल आठो गुबडी चाहिँ पछिल्लो आजिया चाहिँ जान ढामलका वो चाहिँ मचा खाचा ठेकेना चाहिँ यक्को डुमपटी मनु ज्या चाहिँ खोखौना अन चौबले चाहिँ एज्या चाहिँ खना रहेछ खोखौना चौ थाहा जोनी चाहिँ खना ढ्यान हुन चाहिँ मनु प्लापी पनुरेछ थाइ अहिले अनुवले अहिले म बुढा पिओ बुढी पि निमेसा ठेकेना चाहिँ वो माट्ने चोमले ठेकेना सोले का भर्जे चो जिमस त छु नेटुने बन्न बसिया त्यहाँ बुढा बुढी पि ठेक बनाउले लिपस सोबले ला साक्षात भगवान जे चौ ढ्यान एज्या चाहिँ खना वो दियो चाहिँ गुपडी माट्ने ढ्यान वो तले म कि अनि माट्ने चोमले अनि जुबले ए ठुलो भगवानै खखनी त्यहाँ एरिया त हुन नि लगा अब खासै मेउ डकमला जिन दिते लम्बसियो था जागु संसार देके गण छजी सिबे सुमदै था जागु संसार देखे गण छजी सिबे सुमदै झिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्याया तिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले हिनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला नेवाला ठुगु गठन जात्रा जुई अले जात्रा नपना ब मुनि नखन स्वाना वइजुल ठेल इले लाइजुल अले मुनि नखइबटी खलाइले मेमेठा चम्स चाहिँ नल सुनि ढगा चाहिँ नल स्वा पिउइ तर कोने लागे चम्स कना स्वा ढगा चाहिँ नल स्वा सिमेन फरकपटी स्वा पिउ ढगा दइ सुख हो कना स्वा दइ गजौपटी ख हजुर कना स्वा हिप्ति आठो पछिल्लो आज त यक्कै योपटी स्वा वो स्वा मरे कम गाउपटी पछिल्लो आज त गुपटी चाहिँ अन चाहिँ पछिल्लो आज त अन गुपडी चाहिँ तेपा आज हैबले न गुपडी चाहिँ गमे वो पुरा कना स्वाङ के ला माग वो लानाया कना स्वाङ दिउने आसन सुनि आ कना स्वाङ विषयले आज जस्तै न छि धैदि उठे छि कोणी चोम्पि न्या दक्षे साला मखु छि महर्जन पिनि चाहिँ छि नल स्वाङ तै छि प्रजापति जुल पिनि चाहिँ वो छि नल स्वाङ टे मुहागा अले पछिल्लो वना चाहिँ वे कना स्वाङ के कहिबले अले वे कना स्वाङ नल स्वाङ पनि हिसाबमा स्वायु हिसाबमा यो जैगा अहिले ज्यापुटेस महर्जन तेस चाहिँ नल स्वाई पि कना स्वा चाहिँ छेली मख मखो झिसन झिस अनु गुलिस्या छेली मापिन्दु गुलिस्या छेली मापिन्दु ए गुलिस्या वो चाहिँ नल स्वा पि मापिन्दु गुलि पि मापिन्दु अहिले कना स्वा यो गन्दै ख गुगुठ पि ख वो सुखलेस खास कना स्वा रेछि फ्री पुसा चाहिँ आउ चपली रही नर नर ह्यादै नाप अन हइपुडी खे नापला अन यक्को बस्ती मरुले यक्को आउपुडी दु वो चाहिँ माया उठे वो ढुपुठे न्या था अयो माया उठे अलि वो श्रावणे यज्ञटे काउन मारे श्रावणे यज्ञटे पालाटोना अनुना कायाउना अनुना पूजा आज याना अन चोपिन तलिप समय सिमे नका अलि अन यज्ञटे अन कैया अलि ढिगटे चाहिँ छिथन पसलिन छुगु जग्गा दु अलि ठुके भोडिबाल ठ्या ठुकपटी दिएको डेटा अनुया चाहिँ इमसँग पी मारे श्रावणे ढिगटे पी आवडिन इमसँग रीतिरिवाज अनुसार छि परम्परा हिसाबमा चाहिँ पूजा आज एनाजी के पी माठेगा भगवानी दे स्वरूप हिसाबमा निसी याना पूजा एना समय सिमे नया अल्लिपति नै पिउन माठेगा अहिले उही लिपति अल्लिपति नै वो कना स्वया चाहिँ बोले वो पाला टेसन चाहिँ लै हया ल्याउन तृतीया खुले गब्लेटिन लैठेको वो लया चाहिँ अहिले चाहिँ अन पसलिया तैते अहिले मामा पिन दखिसा पसलिया खाउने उ ठठ छे छे पिउ एउ कठैबटी मख नल स्वान थे पिबटी मख जिन अनुसार पालाटेको वो ठाकुली के न्याना बोलेला
ठुला जी ठुला छिकपिन्टल समस्या जी तो नल सुनाला उखे के अन्थिंग कावनी मार यहाँ ढावले होला कनेला वो जगह वाला मुला झ्याप्ले बीमखु कनेला उही जगह चाहिँ मेल छुलो अटे सुनजो लाछ समस्या वेला समस्या चाहिँ जिम्दा तस्क समस्या ठुबडे कय मगा ठुगुबडी चाहिँ ठो ठो स्वा तर ठन चाहिँ पुसा चाहिँ जिम्सा ढेगे मफु गेजा डेक मुफुलो वो ठन चाहिँ न हाउ पनि मिले मजु ख न चाहिँ चाहे मिले मजु ख ढेम इमसा वेका बिसन तम छि पचुइ न पचुइ जगह इते अन देका ढुपुठे देका एको प्रयास चाहिँ या उठेगा जुले चाहिँ वो बिउ चाहिँ उत्पन्न जुए मजु ले अन झ्याप्ले दिने अनेक कानुनमा हजुर अनेक अलि वो चाहिँ वो पछिल्लो आज त ल्याट चाहिँ वो ल्याउको ठाउँ युपटी चाहिँ छेली कि मेथा गुनगुन छेली वो वेक अप इन वो जात्रा भरिएमा वो अन छेन इमी चाहिँ पूजा आज याद न वे कना स्वाया युजै अन जस्तै अन वया जस्तै विभिन्न मनोपिस कावी पिन्दुगा कना स्वा कावी उ पाला पिन्छला अले टसी कना स्वा पुरी बिमाउ दुगा विभिन्न अझ गुठी गाठी पिस न्यापिस अन काउनी दुगा अले वो चाहिँ पाला टस अन बिए माग एजा कना स्वाला बडे कमगा कन्या स्वा रे गजौ स्वा खले चाहिँ चाहिँ शब्द तैदि मल्ला छ वो थयो कलर जी थयोपटी जी थथथे न्याउ जी का तैदि वो कलर ल वया खाओ वो छपु चाहिँ दठे ठेकना चाहिँ दै अले दाइ बायाँ चाहिँ हय दैपडी क वो चाहिँ मा चाहिँ एक कोटामा जी पनि उठ पाठ पाएको गजको दिका 1 फिट अथवा 1.5 फिट थियो दि अले उकै या टुकर टुकर हैन चाहिँ दै वो वंशे छुङ दिएको तो गुको ठाई जात्रा जी पछिल्ला आज दे जात्रा जी फर जात्रा सन्दर्भ ढाबले चाहिँ पछिली लागा कोने लगाइ पि मुन्तेछ नखै रुपे हे चाहिँ मेम्यो नखठे पापना एना न्याकी जात्रा खकी गठख मुआ ठिकै ए चाहिँ जे नक्टे निक्टे पुना एपडी या माउपडी मुरु तो पछिली याज गे उनी पडी वला छेउपडी ट्वाइपडी जी वला छेउ छ वला हरेक ट्वाइपडी दै उलेज गे ख छिसा छे चाहिँ मेम्यो नखठे नक्टे पुना एसट मा जरुर तो जात्रा छै ना तोर गाटाइ तिमीलो नाप ठेठे जुया ना तो रहिछि दैउटी खला निन्दै नि बाख या चाहिँ अजौपटी सुन्दै नि पछिले भैरव ढेउन ठो गु कोलोग्राफ ठो कोनी प्रि ठुकी पोली ठुके उत्तर भेगी प्रि छौ एकदम शक्तिशाली पीत या दै नभई नभई राजा पिसला पछिले भैरव न खड्गे हिलमा एजिया चाहिँ वो एकदमै शक्तिशाली पीत या दै एजिया जिसले ठो निश्चित कालल कि गबलेल छे ठो जात्रा चाहिँ मानेन तोड्या दै छै याउरी चीज कुठैबटी छु खट्न विशेष बाखो एउले दैनी मरला खासै अयाउपडी चाहिँ निने चाहिँ आटको बयाउपडी चाहिँ मरुगा अले कोने लगाइबटी खलाइबले चाहिँ गुलीगुली स्या नाप चाहिँ नु ढका वो ढका एउटै नु दुर्गा दै हजुर अले वो जात्रा नाप सम्बन्धित खकी गठ खरे वो जात्रै नब सम्बन्ध मुखी वो ढका लु ढका दि नाजा छि गु ढैदल नि सिकाली अजमा चाहिँ विजय बिले अबले चाहिँ वो छि नेशनल ट्रेनिङ चुए वो छि चलखुराई अन चाहिँ दुकाबले अन चाहिँ वो ढाका टेमा हुआ वो ढका लु ढका अन तया चाहिँ अन बुले अले देश है नापला वो छौ देश देवे हिसाब जीवले अन वो या तिने अन वो दुखा लु ढका वो ढका जुया चाहिँ अले देवपी दको अन चाहिँ गजौबतीले लु ढका वो ढका टाइपले चाहिँ आ चाहिँ अलग्गै ढका देगा टेउ खले कि नाप अन चाहिँ ढका छु दु खले कि सुख छिसीको ठ सुख जी सिउ अनुसार नापा अन ढकाला डुबडी मु हो आ ओ ठो चाहिँ अले जिमसँग चाहिँ 3-4 वर्ष तिदट अबले वो अबले छु इटुम्बाले छि साक्की पिनी अबले अन लु ढका ढुगा अले उसका काउनो ढुगा लु ढका दिया एको टर्न मजु आ लुइए कलर जी सेले लुइए जी लु जल पेन्ट आउट दे जी अले वो आ भदिजा एको प्लाजी गोली जी वो भदिजा सेनसिन नुगला तर एन मरमटना जिमसँग कय जिपी जिम्मा चना ठो ढका छुए जिमको सिपिनु जिमसँग हानले तयार इटुम्बाले चमिके हजुर इटुम्बाले चम्पी वो साक्की पिंगे कही होगा उले वो लु ढका तै जो हजुर अले अनलिप चाहिँ आ चाहिँ वो चिन्निरे खजको तैपटी अब हजुर हजुर अले वो ढकाले वो ढका दिएन अन हनुमान ढका गन कही वो जी वो ढका लुक्न वेका पिथक अलि वो उके चाहिँ छि ठुगुबडी चाहिँ कुमारी साली उपडी दिनी कुमारी सालीले चाहिँ मानाया ढाइनी अले वेका पिन वेका सँग कहिया माटेको वो सम्बन्धित ढापा उखे सम्बन्ध उखे सम्बन्ध डेक्टो जी तो कोने लागे गो जात्रेपटी ठ्याले चाहिँ पछिल्ला आज जात्रेपटी गुनगुन इंक बा वो चाहिँ ठनठने इंकमा ढेउ कि या चाहिँ वो जात्रेपटी गुनगुन यहाँ अनने इंका चाहिँ श्रेकीपटी कठन गथे अठिमो उयो छौ रुडेड आ जस्तै आ कने चाहिँ
ठो आ लगमे दियो बिजाउ जुल झिब्रौँ टोले उठ्यो पाजु कने चाहिँ साँझे यङ्का चाहिँ पुइठा इङ्का अन चाहिँ सपा यामा उठेन पेनु डेका 27 गते अनि अनु चित्रकार बोइठासँग कोइटी अन यङ्का चाहिँ अहिले थकुजी थाइङ्की पूजा पाजा यही अनि यहाँ सिन्द चुचियामा अनि दक्व चाहिँ सिरेका त्यस्तै चुलाका दक्व अहिले वो जी आला व्यवस्था जिङकुले यको बाजा साजा दु मिस्तन यको सहभागी दु अन वया चाहिँ वया वो कोइटिए जुया वया नुगले जुया नुगल ह्युमटे जी वो जात्रै न हाइबले इबडी हजुर अन चाहिँ गमन ठना हाइबले इबडी पहिला चाहिँ 27 गमे यिङ्की त गमे यिङ्की 27 गते यिङ्की बले ठकुजु थासँग हाइबले चाहिँ अलि जात्रै न हाइबले जात्रै न अन जात्रै न हाइबले गमन ठना हाइबले गम कने खुन्तिनु जी अलि थुक्वाउनी चाहिँ जी छिटा ठना उना चाहिँ वो भिन्दै ठासँग थकुजु थासँग यहाँ कोइटी ज्या ह्युमट ज्या वन्डे ज्या झितेको ज्या चाहिँ पसुलिया बिजय अनि घमे बिजय अहिले कने खुनु चाहिँ अन चाहिँ ठा बिजयले चाहिँ पसुली ज्या टेकुइ ज्या ठोची इनाखा रही नि इनाखा ज्या गोफ ज्या लगमे ज्या ज्यावले ज्या नुगले ज्या चिकमु ज्या मरी ज्या हनुमान ढोका अहिले हनुमान ढोका चाहिँ अहिले कुमारी बिजाना कुमारी नाप दृष्टि चुलाकी अहिले अन दृष्टि चुलाकी ढुङ्गा सिरे ढुङ्गा थिनी त्यो हान अन चाहिँ आज कुवा बिजाना मरी वया मरु हान वया रुड जिया वया सेठ भैरवजी सेठ नुगलेजी नुगल ज्या ज्याबले ज्या दालासी ब्रह्मटोल हुना ब्रह्मटोले सेठ भैरव ढुङ्गा सेठ भैरव चाइली अहिले चाइल ढुङ्गा चाहिँ तिनी अहिले सुपाला ख गन दियो बिजय ख अन बिजय अलि कोचाकी थो जात्रीबुटी विशेष त के दाबल्ला छ जात्रीबुटी विशेषता छाया चाहिँ थो जात्री त अझ चाहिँ हनिमाउड का ढामल्ला टेलिभिजन सुया चुना दिपिन्टा सुडाइदिए ठोला एका नापनाबसा ठो जात्रा यको बामला जुल आला यको सहभागी न जुल नापनाबसा ठो जात्रा जी मिस्त तके पिति सहभागी म जुगा आला यक्वे मिस्त न सहभागी जुल सारा मिस्त चिस भोलिन्टियर न यो जन जुल गुपडी मिस्त सहभागी जुली ठो जात्रा एकदमै बालडका जरा जिमछ जात्रा व्यवस्थापन समिति ठो डोकेसियो सहयोग भावना चिस कोणी जात्रा ख बालक यामा हिसाब चिसन डोकेसियो अनुरोधले डोकेसियो सहयोग हैन चाहिँ ठो जात्रा चाहिँ एकदमै बालना एको व्यवस्थित दाबले चाहिँ थौसीमे चाहिँ 20-30 वर्ष न्यौ आ तुलनात्मक रूपमा ढामल लासा जात्रा गुली भिन्न जुले यको प्यान हुला यको पाट नापला छु चाहिँ अले ठो छ्वे जात्रा चाहिँ छि रुद्र विनायक त्यहाँ चाहिँ गणेड्य न वेमा छि साइकल खड्गिते उक्ति वेकपी 19 वर्ष तकला ठो जात्रा सहभागी म जिङु अले छिसन ठ्वे जात्रा व्यवस्थापन सोना वेकपी न सहलयना वेकपी त चाहिँ पहलयना खलाला लाना वेकपी आउ यहाँ वेकपी न एकदमै सहभागी जुल आ वेकपी न खड्गी परिवार त न यक्कै सहभागी जुल छि मिस्त न जुल बाजन जुल नायकी जुल यक्कै सहभागी चाहिँ जुल अहिले छन्छन तर भव्य जुयाउन सुन हजुर छि थन्थिङ जाइदिल थो जात्रै विषयले ठुलमुसी खङ्कना दिल कना स्वाई विषयले कना दिल छिटो सुबाडु लिबिल बाखन्दापला जोजलपा हस् सिधाना एक जोजलपा छ टिम न जो ठो गो दुई शब्द ठन जात्रै उति टैग बिबुले आगि एक धन्यवाद सुबा तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा खया खिची बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले हिनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला जिगु मति नया जाँच गुली का
जिगु मति नया जाँच खुलीका गुछका छबिना जिम्मा मखु छुधा मास्ते बुधा छंगु सुख छंगु जुया चुनी जिगु ना सुख छंगु है जिगु दुख नुगले दुने तया तया भी दुख छंगु है छंगु सुख छंगु जुया चुनी जिगु ना सुख छंगु है जिगु दुख नुगले दुने तया तया भी दुख छंगु है छली से हनिगु मन जिगु तु जीवन मफुदले छली से हनिगु मन जिगु तु जीवन मफुदले I love you 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 जिगु मति नया जाँच खुलीका गुछका छबिना जिम्मा मखु छुधा मास्ते बुधा I love you I love you जीव तजिलजी सम्पदा संस्कृति खला बला नुगु पुलागु ने नेवा ख्या थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले हिनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते